Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Ka Central Executive Committee mentai kasngi ka santrik unok pra arajar arpsau kala de pelat ya kathup kerteng bala priang bat phadak State Election Committee ban penskam ya prangut ki kyrtong. Ki prangut ki kerteng jong ki kyrtong ki belapan benam ta kasngi kilong uba Thomas Pasa bade working president KHNAM unya khun na 9 Jayau MDC constituency uba Joseph H Pingrum na ka 6 Soring Kham uba Penshai Mauri na 7 Maukenro uba Banpli Borlang Mauro na ka 9 Langkerdem Lajkro uba Peter Chalam na ka 7 Laj Umkra Malki uba Raymond Basayomon na ka 8 Maukhar Penthor Umkra uba Yasuk Langwan na ka 11 Shela bat uba Barrister Paul Terniang na ka 25 Maukerwan uba James M.A. Neng General Secretary ka KHNAM badai jeng ke Central Executive Committee ula penmena bayigete ki kerteng hadin ke jengya kren bat bishar pnia apo ke parti ya ki application jengki la pediang bat la penmena mentah kesngi.